ꯊꯝꯖꯔꯤ ISTV ꯒꯤ ꯄꯥꯎꯃꯤꯌꯦꯡ ꯇꯥꯕꯤꯔꯤꯕꯁꯤꯡ ꯇꯔꯥꯝꯅ ꯑꯣꯛꯆꯔꯤ ꯉꯁꯤꯒꯤ ꯃꯔꯨꯑꯣꯏꯕ ꯄꯥꯎꯗ ILP ꯆꯠꯅꯍꯟꯅꯕ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯉꯩ ꯆꯔꯛꯇ ꯁꯛꯇꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯆꯪꯂꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ 23 ILP ꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯋꯤꯡꯅ ꯐꯥꯔꯦ ꯆꯍꯤꯁꯤꯒꯤ ꯏꯟꯗꯤꯄꯦꯟꯗꯦꯟꯁ ꯗꯦ ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯣꯔ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ Indian Police Medal for Meritorious Service ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯑꯃꯗꯤ ꯀꯨꯀꯤꯂꯥꯜ ꯍꯧꯕꯗꯤ ꯆꯤꯡꯅꯕꯁꯤꯡꯅ ꯁꯦꯜꯒꯤ ꯗꯤꯃꯥꯟꯗ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯆꯨꯔꯆꯥꯟꯄꯨꯔ ꯆꯦꯟꯕ ꯇꯥꯇꯥ ꯋꯤꯡꯒꯔ ꯑꯃ ꯗ꯭ꯔꯥꯏꯚꯔ ꯌꯥꯎꯅ ꯐꯥꯖꯤꯟꯈꯤꯕꯗꯒꯤ ꯄꯨꯡ 33ꯒꯤ ꯇꯦꯗꯦꯝ ꯂꯝꯕꯤ ꯕꯟ ꯀꯧꯈ꯭ꯔꯦ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯄꯥꯎ ꯁꯟꯗꯣꯛꯅ ꯄꯤꯖꯔꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯅ ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯅ ꯃꯤꯌꯥꯝꯒ ꯂꯣꯏꯅꯅ ꯈꯣꯡꯖꯪ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯤꯉꯩ ꯆꯔꯛꯇ ꯁꯛꯇꯥꯛꯁꯦ ꯌꯥꯎꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯂꯛꯈꯤꯕ ꯑꯉꯥꯡ ꯌꯥꯎꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ 23 ꯖꯣꯏꯟꯠ ꯀꯃꯤꯇꯤ ꯑꯣꯟ ꯏꯅꯔ ꯂꯥꯏꯟ ꯄꯔꯃꯤꯠ ꯁꯤꯁꯇꯦꯝ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯋꯤꯡꯅ ꯊꯥꯡꯃꯩꯕꯟ ꯗꯦꯝ ꯀꯣꯂꯦꯖ ꯒꯦꯠ ꯃꯌꯥꯗꯒꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯌꯨꯛ ꯑꯉꯟꯕꯗ ꯐꯥꯔꯦ ꯑꯁꯥꯝꯗꯒꯤ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯇꯝꯅ ꯂꯥꯛꯄ ꯕꯁ ꯅꯝꯕꯔ AS019777ꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯇꯣꯡꯗꯨꯅ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤ ꯋꯦꯁꯠ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯒꯤ ꯌꯨꯔꯦꯝꯕꯝꯗ ꯂꯩꯕ ꯄꯥꯋꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯗꯀꯤ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯅꯕ ꯂꯥꯛꯈꯤꯕꯅꯤ ꯉꯁꯤ ꯑꯦꯝꯁꯨꯒꯤ ꯑꯣꯐꯤꯁꯇ ꯄꯥꯡꯊꯣꯛꯄ ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡ ꯎꯅꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ 23 ꯄꯥꯎꯃꯤꯁꯤꯡꯒꯤ ꯃꯃꯥꯡꯗ ꯄꯨꯊꯣꯛꯈꯤ ꯁ꯭ꯇꯨꯗꯦꯟꯠꯁ ꯋꯤꯡꯒꯤ ꯀꯟꯚꯦꯅꯔ ꯑꯉꯝꯕꯅ ꯍꯥꯏꯈꯤꯕꯗ ꯃꯈꯣꯏ 10 ꯃꯁꯥ ꯃꯁꯥꯒꯤ ꯃꯌꯨꯝꯗ ꯍꯜꯂꯅꯅꯕ ꯄꯥꯋꯔ ꯒ꯭ꯔꯤꯗꯀꯤ ꯆꯤꯞ ꯃꯦꯅꯦꯖꯔꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯑꯉꯥꯡ 4 ꯑꯗꯨꯅ ꯆꯥꯏꯜꯗ ꯂꯥꯏꯟ ꯏꯝꯐꯥꯜꯗ ꯁꯤꯟꯅꯈ꯭ꯔꯒꯅꯤ ꯍꯥꯏꯈꯤ ꯃꯥꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯔꯗꯨꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯥꯎꯈꯠ ꯊꯧꯔꯥꯡꯒꯤ ꯃꯤꯡꯗ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯀꯝꯄꯦꯅꯤꯁꯤꯡꯅ ꯊꯕꯛ ꯁꯨꯅꯅꯕ ꯃꯄꯥꯟꯂꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯄꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯈꯨꯟꯗꯥ ꯂꯩꯇꯥꯍꯟꯗꯨꯅ ꯂꯩꯔꯛꯄꯗꯒꯤ ꯅꯣꯡꯃꯗꯤ ꯁꯣꯏꯗꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯒꯤ ꯂꯧꯃꯤꯁꯤꯡ ꯃꯨꯠꯈꯤꯕ ꯌꯥꯕꯒꯤ ꯑꯀꯤꯕ ꯂꯩꯔꯦ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁꯔꯀꯥꯔꯅ ꯑꯊꯨꯕ ꯃꯇꯝꯗ ILP ꯆꯠꯅꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯁꯤꯅ ꯅꯣꯡꯃꯒꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯀꯌꯥ ꯂꯦꯞꯄ ꯂꯩꯇꯅ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ ꯍꯟꯗꯛꯇꯁꯨ ꯋꯦꯁꯠ ꯕꯦꯡꯒꯣꯜꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯑꯃꯅ ꯅꯨꯄꯤ ꯑꯉꯥꯡꯗ ꯈꯨꯠ ꯁꯥꯡꯂꯝꯕꯗꯒꯤ ꯋꯥꯊꯣꯛ ꯂꯩꯈ꯭ꯔꯕꯅꯤ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯀꯌꯥꯗ ꯆꯦꯟꯅꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯂꯥꯛꯄ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥꯅ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯗ ꯆꯪꯂꯛꯇꯨꯅ ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯀꯌꯥ ꯆꯠꯊꯔꯛꯂꯤ ꯉꯁꯤ ꯐꯥꯒꯠꯂꯤꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏ ꯀꯌꯥ ꯑꯁꯤ ꯍꯤꯟꯗꯤ ꯂꯣꯟ ꯉꯥꯡꯕ ꯉꯝꯗꯕ ꯃꯨꯁꯂꯤꯝꯁꯤꯡ ꯌꯥꯎꯏ ꯃꯈꯣꯏꯅ ꯄꯥꯏꯔꯛꯂꯤꯕ ꯚꯣꯇꯔ ꯀꯥꯔꯗ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯇꯩ I ꯀꯥꯔꯗꯁꯤꯡ ꯑꯗꯨ ꯁꯥꯁꯤꯟꯅꯕꯅ ꯑꯌꯥꯝꯕꯅꯤ ꯂꯅꯥꯏ ꯒꯥꯔꯤ ꯆꯦꯟꯕꯁꯤꯡꯅ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯒꯤ ꯃꯤꯑꯣꯏꯁꯤꯡ ꯄꯨꯁꯤꯜꯂꯛꯇꯅꯕ ꯈꯪꯍꯟꯈꯤ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯈꯣꯏꯁꯤ ꯈꯨꯟ ꯇꯥꯁꯤꯜꯂꯤ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯖꯤꯜꯂꯤ ꯈꯨꯗꯝ ꯑꯣꯏꯅ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯆꯪꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯔꯦꯜꯋꯦꯒꯤ ꯇꯅꯦꯜꯒꯤ ꯆꯠꯐꯝ ꯃꯌꯥꯁꯤꯗ ꯌꯨꯝ ꯁꯥꯒꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯈꯨꯟ ꯃꯃꯤꯡ ꯊꯣꯡꯒꯠꯂꯤ ꯍꯧꯖꯤꯛ ꯃꯌꯥꯝ ꯑꯃ ꯁꯨꯃꯥꯏꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯆꯪꯁꯤꯜꯂꯛꯈꯤꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯤꯅ ꯑꯆꯧꯕ ꯀꯩꯅꯣ ꯑꯃ ꯃꯈꯣꯏꯒꯤ ꯂꯝꯕꯤ ꯑꯃ ꯕꯦꯜ ꯑꯃ ꯁꯦꯝꯒꯠꯂꯛꯑꯀꯥꯟꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔꯁꯤ ꯃꯤꯇꯣꯞꯀꯤ ꯑꯣꯏꯕ ꯀꯩꯅꯣꯁꯤ ꯁꯥꯒꯠꯂꯛꯀꯥꯟꯗ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯏꯟꯗꯤꯖꯤꯅꯁ ꯐꯨꯔꯨꯞꯁꯤꯡꯁꯤ ꯃꯨꯠꯊꯠꯅꯕꯒꯤ ꯑꯗꯨꯝꯕ ꯑꯦꯖꯦꯟꯗꯥ ꯑꯃ ꯂꯩꯔꯕ꯭ꯔꯥ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯅꯤ ꯃꯔꯝ ꯑꯗꯨꯅ ꯍꯥꯏꯔꯤꯕ ꯄꯣꯠꯁꯤꯗ GSC ILPꯅ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯃꯄꯥꯟ ꯂꯝꯗꯒꯤ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯃꯤꯇꯣꯞ ꯃꯤꯌꯥꯟꯆꯥꯁꯤꯡ ꯑꯥꯏꯟ ꯀꯥꯏꯅ ꯆꯪꯉꯛꯏꯕ ꯁꯨꯝꯕ ꯃꯌꯥꯝꯁꯦ ꯃꯁꯤꯒꯤ ꯃꯊꯛꯇ ꯃꯈꯥ ꯇꯥꯅ ꯆꯪꯉꯛꯇꯅꯕꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯇꯣꯉꯥꯟꯕ ꯆꯦꯛ ꯄꯣꯁꯁꯤꯡ ꯂꯩꯔꯤꯕ ꯃꯁꯤꯗ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯆꯦꯛꯁꯤꯟ ꯊꯧꯔꯥꯡ ꯂꯧꯈꯠꯄ ꯑꯃꯗꯤ ꯑꯍꯦꯟꯕ ꯃꯦꯟ ꯄꯥꯋꯔ ꯍꯥꯞꯀꯠꯂꯀꯥꯟꯗ ꯚꯦꯔꯤꯐꯥꯏ ꯇꯧꯔꯀꯥꯟꯗ ꯆꯪꯍꯟꯕ ꯅꯤꯌꯣꯝꯅ ꯌꯥꯗꯕꯁꯤꯡ ꯆꯪꯍꯟꯗꯕ ꯃꯁꯤ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯒꯤ ꯁꯥꯏꯠꯇꯒꯤ ꯑꯀꯟꯕ ꯊꯕꯛ ꯄꯥꯏꯈꯠꯍꯟꯅꯤꯡꯉꯤ ꯑꯩꯈꯣꯏꯒꯤ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯁ꯭ꯇꯦꯠ ꯒꯚꯔꯟꯃꯦꯟꯠꯅ ILP ꯆꯠꯅꯍꯟꯕꯒꯤ ꯐꯤꯔꯦꯞꯁꯤ ꯍꯦꯟꯅ ꯃꯌꯦꯛ ꯁꯦꯡꯍꯟꯒꯗꯕꯅꯤ ꯃꯤꯌꯥꯝꯗ ꯍꯦꯟꯅ ꯊꯥꯖꯕ ꯑꯃ ꯄꯤꯒꯗꯕꯅꯤ ꯍꯥꯏꯕꯁꯤꯃ ꯑꯩꯈꯣꯏ ꯊꯝꯖꯔꯤ Independence Day 2013 ꯊꯧꯔꯝꯗ ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯄꯨꯂꯤꯁꯀꯤ ꯄꯔꯁꯣꯅꯦꯜ ꯇꯔꯨꯛꯇ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯣꯔ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯑꯦꯋꯥꯔꯗ ꯑꯃ ꯌꯥꯎꯅ ꯏꯟꯗꯤꯌꯟ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯣꯔ ꯃꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯀꯤ ꯄꯤꯅꯅꯕ ꯃꯤꯅꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤ ꯑꯣꯐ ꯍꯣꯝ ꯑꯦꯐꯤꯌꯔꯁꯅ ꯂꯥꯎꯊꯣꯛꯈ꯭ꯔꯦ ꯄ꯭ꯔꯦꯁꯤꯗꯦꯟꯠ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯣꯔ ꯗꯤꯁꯇꯤꯡꯒ꯭ꯋꯤꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ 1st Battalion ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯗꯤꯄꯨꯇꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯣꯏꯔꯥꯡꯊꯦꯝ ꯃꯨꯕꯤ ꯄꯨꯂꯤꯁ ꯃꯦꯗꯜ ꯐꯣꯔ ꯃꯦꯔꯤꯇꯣꯔꯤꯌꯁ ꯁꯥꯔꯚꯤꯁꯇ 2nd Battalion ꯃꯅꯤꯄꯨꯔ ꯔꯥꯏꯐꯜꯁꯀꯤ ꯍꯕꯤꯜꯗꯥꯔ ꯀꯣꯝ ꯅꯟꯗꯣ ꯀꯥꯔꯨꯡ ꯏꯝꯐꯥꯜ ꯋꯦꯁꯠ ꯗꯤꯁꯇ꯭ꯔꯤꯛꯀꯤ ꯏꯟꯁꯄꯦꯛꯇꯔ ꯍꯤꯗꯡꯃꯌꯨꯝ ꯔꯥꯃꯦꯁ꯭ꯋꯔ ꯁꯔꯃ CID ꯀ꯭ꯔꯥꯏꯝ ꯕ꯭राꯟꯆꯀꯤ ꯀꯣꯟꯁꯇꯦꯕꯜ ꯁꯒꯣꯜꯁꯦꯝ ꯔꯣꯖꯦꯟꯗ꯭ꯔꯣ 3rd Indian Reserve Battalionꯒꯤ ꯀꯃꯥꯟꯗꯦꯟꯠ ꯃꯣꯍꯝꯃꯗ ꯐꯤꯔꯣꯖ ꯈꯥꯟ SP ꯇꯃꯦꯡꯂꯣꯡꯒꯤ ꯔꯤꯖर्व ऑफिसकी सब इंस्पेक्टर कियांशु एंथोनी अमसुंग 2nd Battalion मणिपुर राइफल्सकी हविलदार अक्षय कुमार प्रधाननी अमरोमदा 2013 अमसुंग 2013 ओइना प्रेसिडेंट पुलिस मेडल अमसुंग पुलिस मेडल फॉर मेरिटोरियस फंखरबा ऑफिसर अमसुंग पर्सनल तरुक्ता हाय 2013 मरिगी इंडिपेंडेंस डे पेरेडता चीफ मिनिस्टर ना अवार्ड सिंग खुशिनगनी हाय NSCM केना ड्राइवर अमसुंग हेंडीमैन फाजिल लुरगा थादोरपदा ngaini charak asida kukilal hobuni chingnabasingna selgi demanda imphal churachandpur chenba tata winger ma driver yauna fajin khibadagi pung 13 ke tidim lambi ban kaukre hiramasiga mari leina ngasi MJ Avenue talaiba all Manipur Road Transport Drivers and Motor Workers Union office ta pangthok papau gi mifam amada union asigi secretary organization M Anil Maitina phongdo khibada fajin khibada driver atu gi maming ke Deven Kawi Churachandpur district ke Thingangphai village dagini mahaka konana fajin khibada tata winger adugi registration number na MN06L
6311 ni mahak ngarang nungtil pung anirom tabada Kaisampad parking area dagi sakhangdaba ko kilon ngangba mioi kharana phakibani ma phakraba matungda Titim Road Bus Owners and Transport Cooperative Society Limited ki mioi singda lupa lakh 8 ki thadokman demand torki demand torki mioi sing atuda makhoi karamba lalut ki mioi no hangbada party ki mathau tade sel piraba matungda khangani haiba pakum piraki Nongjono sakha termiyam sewa tawriba driver sing tatna phajun punsun gi thodok ase khang mangam gi pankhei lalakle mari lena basang na thuba matam da thadok kadabani hayeng nungtil phawgi manung da driver ma sung gari tek takai da thadok tarbadi tha sigi tang tara ga taruki ayuk pung manga dagi tara peleki nungtil pung manga phawba tidim lambida ban tawgani hariba matam asigi manung da makai khudimaki ki passenger puba gari sing service lab kadabani Kongjang asli lamdam asli civil society organization sing sumateng pangbiu kariguma kongjang asli changsil laba phawda driver amasung gari thadorok taba tarbadi national highway thingjan magi kongjang phawba changsil pa yai phangdoki thangna driver sing ji phar rensam tan bagi pot amakak lai bisi driver olangri ko transport driver sana motor wa khar union gi kham ngamagi pangal leitre maram aduna lagliba tang tara taruki ayuk pung manga reina tak tara taruki tara terki ayuk banungin gi pung manga phawba ekoi tim labi sida any Sendal lambi da gari emu buk chat piyaroi masih pulak tingani masih da kai uma driver sih marak sida koi gi hayeng ngasi degi tang trama sih mun da thadok tergadi masih tingni hawe ni masih mun da angkum thadok da targadi koi national highway 37 national highway number 2 adi Ipal Dimapur lambi ji wam lambi amadi Moria lambi na singba koi gi sendal koi gi driver sing na ngasi wari masih khangra driver punama mufam sing asida gari chalu gi firet lorkani masida ekoi leriba phabi bokamu sing su driver sing tek tek gaidana chu mutumda thadok pinam no tobiu loina civil society organization puna manu su manipur leba puna manu su hairo driver sing toina phabo khotpa je tobida ba meam na su appeal tobina ba ingi ma ke digi haje hayeng pangtok toriba independence day thromasi toan bala lu kayana boycott tobga loina nimitasi general strike phawba kauduna Toromasi pangtok tanana ba lalu kaya na kang lakrabasu Manipur saka na toromasi aswanga miyawdra pangtok na ba sem sabgi tabak pakatli hayang toromasi mapungpa na pangtok na ba amadi toromasi ki mangoy na paamda ba thodok amata thok tanana ba pulis na akan mamuongda section thoran kaya lokotuna mapam kaya da thibu humagi tabak satari kasi ayu angan bada Impal East District Police ki kangbuna mahabali ki akoy ba mapam singda laloba sing laibra haina thibu humagi tabak satakre amromda Impal West Police na su morang khomgi isam yasam patagi loklawbung phawgi manung liba yum singdagi nupa nupi sing kauthokuna aini yadaba miyo sing yawbra haina amamam ta waina verification satakre bel out liba miyo ama yawna tinglaba miyo yangkai gani pan makata na wahang pong chatanana ba Impal Police Station da pukre amaromda Thawbal District Police na su ngasi ayuk Thawbal awang likay da thibu magi tabak chataki Thawbal gi Additional SP Operation Dr. S. Ipomsa amasung DSP Commando Bisorjit amasung OC Commando Inspector Ananda Lusingguna chataki po operation na da Thawbal gi Tasco Ground na miyo kaya patol ba matungda mapalam gi miyo taret yawna punna miyo taraga taret makata ba verification gi tamagda Thawbal Police Station da sinakray British na Manipur ning kha tamba piram kiba numit lising sama panni putre ki August ki tang taraga maribu ning singduna ngasi GM Holda Custom and Traditional Celebration Committee na singduna thorom pangthokre Manipur Independence Day hana pangthok ki thorom maduda Council ki Chairman Dr. S. Nabachandra ICM ki Chairman L. Tompisak Custom and Traditional Celebration Committee ki President Dr. M. Ibuhol amadi Chief Advisor Mangi Sanana Maruba Mu singona sawyaki Dr. Ibuholna British na Manipur buning kha tamba piram ki banumit asi ngasigi miron na kauthopam thokte ngasigi miron na kauthopum na tawribasi tangai phadana ningsingdana ba thoromasi pangthokpani haiki lamdam masida ILP chana halu haiduna tera sapam manungi imaibian sinna lamdam madumda wakat mifam chathakre wakat mifam aduda atuba matamda inner line permit system chana halu ILP chana hanbangam drabadi miyam gi mute sing pham thadu haiba warul sing placard sing da iki Wakan Pimasi Joint Committee on Inner Line Permit System yang makada pangthokibani. Uripok Basas Pati Lekai Community Hall su Inner Line Permit System sana lu habada bidang si wakan mipam sataki wakan mipam atuda lamdam adong gi imai bel kaya saru yaki. Amarom da kesampat dumzau lain bi Community Hall su lamdam adu gi imai bel sing namani puda ILP sana hangata bani habada bidang wakan mipam sataki. Inner Line Permit System sana nana bagi kongjong ni saruk amoina Joint Administrative Council gi makada liba Polo Ground maning da
पाक तौरीबा सोसाइटी अमदी एसोसिएशन तराग निपान के ऑटो सिंगना ngasi सिंथा लेपतना खुंजंग ngasi सौगतकी ऑटो चेंदबना मरम ओइदुना खुदों चादबा मायोक नकिबगी दमकता जॉइंट एडमिनिस्ट्रेटिव काउंसिल फॉर डीजल ऑटो सोसाइटी ना नुआइतबसु फोंदोरगली मणिपुर ILP चना हलु हाइना कैसामथों लोंजम नेरक मेरा पाइबी लुपना कैसामथों लोंजम नेरकता वाकत मिफम सतकी अमरमदा क्वाकेथेल अपुन मनपिलुप अमसों कंगला मैगे कुसम नदुना क्वाकेथेल दा वाकन मिफम सतकी वाकन मिफम अदुगी तुंगदा मणिपुर दा ILP चना हलु MLA होफु फम थादु हाइबा खलाउ कयागा लोइना रैली अमा सत्पा होरपदा नखेलकाय मपादा पुलिस न थतुना चलहनखिदे MPP की प्रेसिडेंट शोभा किरण एडवाइजर डॉक्टर L चंद्रमणि वाइस प्रेसिडेंट L जुगिंद्रो ट्रेजरर MD अयूब खाना मणिपुर दा इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहनबगी दमकता गवर्नर BK दुगल गु उनखरे गवर्नर की मकेदगी मतौ करमना इनर लाइन परमिट सिस्टम मणिपुर दा चनहनब यागदगी हाइबदु यंगसिनगे हाइना खंगलकले हारि पॉलिटिकल पार्टी ने लेबलक पावफम दा युमफम ओरगा थबक तो ओंथोकना मोहनगनी हाइनासु मोट पिरखि हारि थौबाल डिस्ट्रिक्ट के तोआन फम सिंदसु ILP चनहलु हाइबा दाबी दा वकन मिफम सतके थौबाल बैंगिंग अवांग लेकाई की मैरा पाइबी हौखा ममांग लेकाई वुमेन्स एसोसिएशन बेटेस्को खांगबो कैंप ब्लूमिंग हायर सेकेंडरी स्कूल न्यू पब्लिक हायर सेकेंडरी स्कूल किम हायर सेकेंडरी स्कूल विजडम फाउंडेशन पुजारी हाई स्कूल अमसुंग खांगबो हाई स्कूल की महिरु सिंह वाकन मिफम सतकी जॉइंट कमिटी की वांगालोय फुलेंद्र कोनसमना ILP चना हंदबना लमदम मसदा वेरकदबा फिबम की मतंगदा वांगांकी अमरोमदा वाइकोम लेकाई असम लेकाई अमसुंग सरखाइबम लेकाई की नुपी लुप सिंगसु कवा असम लेकाई कम्युनिटी हॉल द वाकन मिफम सतकी ILP चनहनना बंगमद्रबदी मियामना थागतकिबा मिहुतसिंग मसाना याना फम थादु ILP चनहनना मियामना चंगसिलक खोंजंग द लुप सिंग असिना सरु यागनी हारि टॉप अवाले काई मेरा पाबी लुपनसु तिनसित लंबी वाकन मिफम सतकी सरु याकी नुपी अमना मियाम के मिहुतसिंग तुमिना लेसिन मसि लाइबक थिबनी अथुबो मतमदा ILP चनहनगदबनी हारि नॉर्थ ईस्टर्न ऑटो सर्विस एसोसिएशन खुराई लमलोंग नसु लमलोंग कैथेलदा वाकन मिफम सतकी पासोई पार्ट 2 दसु पासोई मयाई लेकाई मखा लेकाई अमसुंग अवां लेकाई की नुपी सिंगना पासोई कम्युनिटी हॉल दा वाकन मिफम सतकी बिष्णुपुर डिस्ट्रिक्ट की मोइरांग फाइरेन बम लेकाई तेरा खोंसांगबी वांगुन सिंग ओफम सिंग दसु वाकन मिफम सतकी सखत खोंथांग नुपी लुपनसु वांखै थांगापात मपालदा वाकन मिफम सतकी कक्सिंग बाजार बिजनेस वेलफेयर एसोसिएशन कक्सिंग के मेरा पाइबी क्लब ऑर्गेनाइजेशन सिंगसु कक्सिंग नावहन लाइला पाक्ता वाकन मिफम सतकी ILP चनहंदुना यलहोमी सिंग कल्लु मियामना चंगसिलक पखोंजंग सिंग दलुप असिना सरुक यागनी हारि इनर लाइन परमिट सिस्टम चनहलु हाइना ngarang नमिदांग टॉप मोइरांग कंपुदा लमदम मदुंगी मियामना मेरागी रैली चखरे मोइरांग कंपु फॉरेस्ट गेट मपातगी हौखिबा मेरागी रैली अदुना लमलोंग बाजार तमना लाकदा कोंगपाल थोंखोंगदा पुलिस ना थिंगुना चलहनकिदे रैली अदुदा सौ याकी नुपी अमना सकारासना मियाम के खलाउ तासिनदन लेबा सि पेन दे हाकी हौजिक पाउगी मरथना ब्रेक अमतंग नोमिनेशन अमुकना तनाम ओक्सरी मणिपुर गवर्नर BK दुगलना इंडिपेंडेंस डे का मरी लेना मियाम दा याई प्रपोजल पिरकली निंखा तमलब मतुंग हौकिबा सही 63 असगी मनुंगदा इंडिया से हिरम कयादा माई पाना चंगसिले मलेंगी सफल बलेबाक संगी मनुंग चनना पांदम थमली लेबाक पोमदा सोशियो इकोनॉमिक डेवलपमेंट की लमदा कुमांग चौसलबसु हेना मियंग संगदबा सिंगदबा कया अमसु लेरी नमिरेसना लाकदा फ्रीडम फाइटर्स सिंगबु इकाय खुमनबा उत्पगल लोइना खुनाय असगी सेक्शन खुदिमक्ता खुदोंग साबक पीदनबा अनौबा सोशियो इकोनॉमिक ऑर्डर अमदा इखोगी लेजरिबा नेचुरल अमसुंग ह्यूमन रिसोर्सिंग सिजननबगिदमक्ता कथोक्लसि हारि मणिपुर लेजिस्लेटिव असेंबली के स्पीकर TS लोकेशोनसु अगस्त 5 भारत निंखा तब नुमिना लाकदा लेबाकी मियाम दा या प्रपोजल पिरकली भारत ना निंखा तब फंगना होनबदा थवाई कटकिबा थौना फरबलु सिंग सिंगदु लेबा असगी मियाम ना काउथोपम थोकते कनागुंबा मपाल गे इथिल मत नाइ खोगे निंखा तंबा अमदी अपुनबुगी सकम दा कहन मंगमलोय इंडिपेंडेंस डे निमित असना लाकदा मणिपुर दा खुंदा मिनरिबा तोंगान तोंगान मफुरु खुदिमक के सुलिनाव खुदिमकता या प्रपोजल पिरी मोनिका मिसी की मतंग दा मरुइन सेंदरिबा महा की मपुरुब जीवन फादुना सेराक पिद्रिबा फावबलम सागी लंबी थिंगबा यावना खोंजन के संक्शन बहुखरे मिसी एसी की मतंग सेम के बजेसिना मियाम गलोना लमसांग पुलिस स्टेशन दगी लमसांग बाजार फावबगी मनुंगदा लंबी दा उवा पेशन बा मदे तैयार मई थादुना लंबी थिंगबगी खोंजन संक्शन की जेसी की मियो अमना फोंदोरपदा मिसी एसी की मतंग दा लंफेर पुलिस की ओसिना थौसादना लैथोकले हाकी
phone tawba matamda irang sagalakadore irang sagalakanda oina mi do phabi doribra hojik phawba asiba laudriba nupi sigi nupa sibu phabi bada kaya mu yamna kairage phabi wa haiba matamda irang sagalakanda oina sana phabi doribra mi sibu kai gidam ta jikbo dandi pibi dribno haiba matamda doren hariba mioi osi asina adu maina hai tare oina khumbire akoina aduna akoida phada bagi mota hene hene inot hapaga sauning ba ama pole Lamsang Kendra MLA Bazabitu Laktuna, Misiasigi Matanga, Warushin Prognava, Zesigi Musin, Wari Sanaki, Zesigi Convener, Sam Sundarna, Misiasigi Warushin Protriva Pawa, Sibakshang Loi, Asumaran Mapumpana, Kamangam Nava, Postmortem, Hana Togavan Haki. Nakai Sing Dava, Marik Chumdava, Port Amo Oibanina, Masi Ekoi, Asik Marik Chumba, Report Amo Pangriva, Monikasi, Mogi Mungs Lohondava, Aduga. Ngamagana akoina lawba ngambagi khudongsa phangadi akoi lawga monikaji akoina angam level da postmortem amu hanna tawba kidney da nung lei haiduna rims ki doctor na AIMS hospital da refer torba matungda operation tawna na ba thorang loiruraga nung leram dabadagi amu halakre asiguma section daba amati miyobagi punsi mangngai oiba thodu asi matungda amu hanna thoaning de haina victim masa yauna Manipur Press Club ta pawmi pawgi phumamada phongdokhe pawgi phumadu da sau yakibi kwakitel konjing lekai dagi lorembam averani na phongdokibada masa nuai tabadagi sayasigi mask ki thada rims hospital da chatuna layengki hospital asigi urology doctor AK Kakuna X-ray IPP long na bakhangan badagi hospital asigi laboratory da test toki report on a tenana atopa patient ki pisalak badagi 2.8 cm chawbanung ama yat thangba kidney da laire athuba matamda Delhi gi AIMS ta natragana Guwahati gi international hospital da operation tawduna lawthokna na pawtak pirak badagi Delhi gi AIMS ta sakki zun gi tang kuntha ma thoi operation gi tang leptura OT manung da pusunki makatana test tawbada chinninga oiba maung thengnar padagi operation tawkire AIMS ki doctor singatuna mahakna proliba x-ray IVP report adu mahak masagi nate atopa patient gini haina khangalak padanatana operation tawduna mayumda halaki doctor ki section da basna ariyamada lupa lak amma makharum manghan badanatana matam amadi miyubagi punsim manningai oiba thodu ohele asugumba section da thong singa si makatana thoning de haki pawgi phamadu da sau yakiba aberani gi apokpa dhananjoy na phongdo kibada Mahang masa cek chemistry over mingoni later laira Miam dagi pesha pura masanu pigi thawai kanana Delhi da thavani doctor singna section da bathong sina mangonda later laira ga choba polum amanan sile asugum section da bathong sing makata na thoning de amadi sakkiwa pesha sing madile na pasina handong han pami haki doctor na yam section da yam thawai da na mi kanu chi changu na khanthami da kanu da budana kaka nang kharu ana banna AIMS chalo or international hospital chalo or Guwahati da chalo eta haiba aduga khara arago rungmo hedi yengba aduga phere yeng su yengba kaku masa IBP di posisi pade aduga photo su mai asi mana ki basina takani aduga photo du yeng de kaku ni ki basina photo yeng de takpa aduga kaku namu radiology department na ireiba maro se kaku pade habisima sheng achumbo phomni maram sida le che chang ya pulap saki or ada sing section da ta ta sing se asim matung section bina na ba ko isa ko na ke ko ta ke kanara maya na masih to ko su de na he Tuan-tuan ba nanay miyo kaya na masama-sa gi gari da press thazinduna season na badagi samam na bato ole haina amzugi president Wangkemsa samzay na pongdokre President office da pangtok pa pawgi mafam atu da samzay na makatana lebaki oiba chawba irang thorokpa amade atay thodo wato kaya da hawzik asengma pawmi dagi atopa pawmi saba camera paiba sing hena masing yamlak pagi pibam da lere asiguma sing asi thoktana na ba amzuna atuba matamda amzugi card amadi jacket pina na ba thorang tawri Media house na su makogi pawmi sing na season na ba gari singilis amzuda tuba matamda pirakadabani karigumba press ki atopa thabak season na kadaba oirabadi media house adugi maming thaba sticker gari da napiu media ka mari lena da lanai music na gari da press thazin miganu atuba matamda amzugi team amana sengba amasung sengdaba press khangdok na ba drive jatragani phongdoki jisheko ganuma mafam mama dekta ko kraiba ma kagi mafam ma kabhe so gula camera se ko press pe na ta bata camera se atuba ko ki camera be me ko khangdok me ama samye sangpati mo na harau dina mo ko chila do police ke yi ko da me amda ako ya ngonda ali ko da ko ke mo na pro camera da ke ko da mo ne mini na mo da ke da ke me am chi kam hai re kana ko khangdo ni ko ni ngam ro su police ka ko press ke mo te to ba ko ya mo ko gi assassin ne kai to ba gi mo mo je ba
ajo ko wala CM amsung deputy CM appeal to budagi yamna tasle taba uragidi akoi event to budada bana ko amju musung ko ni khane no to budega Amzugi Vice President Ratan Luang Sana Pongdo Kibada School Yangang Tinba Gari Power Press Thazmagi Chanabi Amalali Basila Activity Masina Miyamda Amasung Security Force Tasamam Pon Madagi Toning the Todoka Torgli Masadagi Ponaba Amzugi Apilasi Nana Sapi Haki Amangi School Van Tinba School Van is the press and Taba Itinerary Alagi Akoji Toina Chinga Karano Vedantana Yankan is the press printing press over press. She is not mistaken identity. Police pressing to policing Junasu as a Mune, Sectorokan Atum Bek, and I consider a single Gina and Weber press mentions Gina present has a business and Cartel Megatopa. I think Sikarana Tony Hakan and Sayadumba Gamasing, Tower Tosin is not Tosin Bakamusing. Almost Yarige, media housing is not Tower have not Tower. Akoida to Mobibi of the certain so and so see guy numbers in say and mail about even the iPad and Kande, police in Kande, even Akoida any very reason cross beliefs in the way they tell Iowa. I will cross very reason to consider going and no I never of the message when I'm jealous. September Tangmanga the Ginataret Power in Palace-Gate, Chinung Kongmanak Taliba, South Low Singda. Northeast State Singi Oiba Riders Amadi Royal Riders Manipur Sindana Pangtok about Northeast Riders Mitki Mangoinana Promotional Riders Ama Royal Riders Manipur Sindana Bullet Chamagani Fugamangada Riders Sani Humpuna Yaduna Ngarang Impal East, Impal West, Bisnupura Surasam Mapam Kaya Chatana Postal Campaign Pangtokre Pangtok Northeast Riders Mit Manunga Tongan Cultural Program Kaya Upadanatana September Gitang Nipan the Ginamapan Power Riders Sina Ipaldagi Myanmar Power Chatkani Hari. Consumer Affairs put in a public distribution department Simis ni Kusuman Hangana Piragani Haikabasu Sanga Prodaliba Nauna contractor Oina Kalava RK Fortune Developers Private Limited na Department Lip Kivasan Pam the Yam Hantana Kusuman Pigani Harikibabu Yanin the Fundokuna Simis Nangasi contractor RK Ramesurgi Sanga Prodaliba Yumda Mana Piramba Homes in Handokre Sinusin na Pongoropada Mahakna enrollment form Piva Madam Sade Department of Tokibo Order Gimatung Ina Sinusin the Kusuman Lepkotavani Niomla na Kanba contractor resigned to Haina Davi Towi. Mahakna Kusuman si loading and unloading no super ganda Pamani Tapiti Highway Lapotaki Akoina Yanina Buki Silak. Thatin Basikong, Jila Parishad ke member and Kisan Namadi Thongju Part 1 ke Pradhan Wai Thobi Devi Namaru Ebemu Singwena Saruk Yaduna Gram Panchayat Sigi Wena Gram Sabha ke Pham Ama Ngasi Thongju Part 1 da Pangthokre Hairo Kendra ke Manung Daliba Hairo Part 3 Upper Primary School ke Hairo Singda Sarva Shiksha Abhiyan ke Makada School Uniform Singyan Thokre Thomasda Zone 3 Deputy Inspector of School Bikom Das Maite School Sigi Headmaster MOB amasung Hairo Singh Ahlaman Singh Jauki Hauzik wena building later na club amadi panchayat ghar da class story masida education minister miyang sangbiduna school building atubu matamda sabina na oza singna puning junction ke BBA mayang ifal gi mapok kumon thorom pangthok pagalona na athobu singing sing numit kamari lainana mayang ifal kendra daliba mithoi mihalaba mahiru singda meritorious award pidone ka khumna botkre thoromotu da pilot M Khagemba mayang ifal municipal council ge chairperson amadi councillor singna saruyaki Thorongumari Lenena, Pilot M. Kagemana, Mai Masin Herebasu, Maribak, Nungsiba Kangdravami, Adudi, Pokpagi Mahi, Yandravani Haki. The Kramerak Youth Development Club Kisahi Yanki Soropati Thorom, Hoki Bagas Kinipan, the Gisata Lakpadu, Nasi Club as the Lotion Cray. Lotion Megatorum, Manipurginupa, Madinupi, Actor Singh, President member on Saruyaki. Organizing Committee Chairman, Sarchan Tiamna, Lamdamasida, Saukatpa, Amatuaiba, Amadi, Shanti Purnapa Padamda, Toan Ba, Lams in the Tabak Toripa Mayam Singh Punat Minabigimatotai. Golden Jubilee celebration, Asika Mari Lenina, painting competition, recitation, Wari Liva, Amadi Saizaguna Singba, Torom Pangtoki. Rimski Teachers and the Medical Officers Association, Director the Toan Badabi, Taragamanga, Tabakuna Pangton Protection Cray. Davisan Sigamanung, Operation Theatre Gay, non-sanctioned post in charge Asimutatuna. Anesthesiology Department Head Operation Theatre Amasung Department in charge Puhalu, listening to Taragamari
time scale promotion process losulu casualty da emergency ki hidak amasung investigation ki kudong saba lem na pangalu BPL card pairaba singi lem na layang bagi kudong saba pangalu thangnabi sing hospital complex ta pangalu water ladiba singi na basing na toilet season na bagi pasar logunu ICU operation theater gi ground floor amasung mini auditorium tha hom gi manungda losulu haiba pabi sing yauri NIT Manipur da RR Sudaba Miyo Kya NIT ki director amadi registrar ga lautuna ga thaba hapna mo na ri haina de samna phongdokli asuk masoba ran basang ni phong phong sa tari basing mathak ta mari le na haya authorities nga miyang sangbi don action lokot piu ila masing matang da Human Resource Development Ministry Council of National Institute of Technology wadi Manipur government da se thaduna khanglagani hari apun Manipur kan ba imalu all Manipur Women's Social Reformation and Development Samaj all Manipur Tamising Yapun Balu amasung Universal Mothers Organization na punsilaga semba Observation Committee on 123rd Patriots Day celebration sinduna ngarang sahit minar hisam yasam pat konung mamangda laiba tanggal general murti da maina paiduna chalaga haikaleka tambagal lone nai kai khumna utkha Silchar gi Malugram da mathol ohum legadaba guest house ama sanabagi damakta speaker ts location urep yung tamkre Maharashtra ki tina jila darbar sat pada season naba mandap leba mafam da pangto ki pathom masda RK Ronendrojit wala samani Students Union ki president Ais Hirojit pari puriyapun banu pilup ki president ke Gulapisu Sawyaki amurom da kasage Joypur da site minar ama sanana ba urep yung su speaker na tamki ran sena mamang lekai degi sandherani misi ga mari lenin sem ki baje sina saka ga yana badagi ase bhaksang logduna aroba mathom ngam pangthok khai hari nangoi bungna kon ba mafam da leiba class 10 na mai pakraba mahirwai amadi MPS na loba civil service exam na mai pakla ba candidate sing club asagi humpu mari suba foundation de numita ikai kumna utkre thomasiga counselor KSS Umesh member RK Dayananda P Suraj amasung club ki vice president and Indrajit Sawyaki MSU Tedim Branch Hangdokre Krishna Loitong Mambu President Nausekpam Sanjoy Bu General Secretary Wana Khankre Hari Oso makata na sanabagi Paulo bisi sanabagi Paulo Pizari Impal East District Football Association na sinduna Kumalapaki artificial tapasatiba Moirangtam Ibobi Memorial First Division Football League ngasi sanakiba ahan background da SSC Sekta amadi UPSA Pukau goal amom sanaduna draw sakre SSC Sekta ki goal adu S Bisojit na sanki UPSA Pukau ki goal aduna AS Asona sanki bani tournament asike ni background ki sanakiba da nipso kabina SAK jumnam krobu goal ani amada maitiba pikre Nipso kabi goal singadu N Ramchandra Chankibani aduga SAK yumnam kurau gi abatangare ba goal aduna N Rupachandra Chankibani matangi chahi lisingani tara manga phawgi manungda mayai lambi sports academy complex ta judo amadi boxing gi international gi thak ta sanaba yaba mafam semgalagani haina works minister KS Ratan Kumar na phongdokre mafam singi mayai Imphal block congress committee na sinduna Scotland gi Glasgow da pangthoki ba kun suba Commonwealth games ta nupi gi boxing masana ta India gi mut sinduna saru yaduna silver medal phanglak bi Manipur gi nupi sanaroi L Sarita okpagi thorum da phongdoki bani Kuman Mini Stadium Mayang Imphal da pangthoki ba thorum aduda Manipur MSF Boxing Association gi secretary Khoibi Salam Mayang Imphal Municipal Council gi chairperson N Rajmohan amadi atai Mio Singh Sawyaki Thomas gi mari lenina Khoibi Salam na Sarita na boxing masana da mai palak khibagi matang da wangang ki silver medalist Sarita na phongdoki bada handaki Commonwealth Games ta final changduna medal lor ki ba asi Manipur Pajamiam gi mateng dagini Asian Games amadi Olympic Games ta saru yaduna mai pak pa purak na mohona bada makata na miam na mateng pangbiu haiki Works Minister Ratan na phongdoki bada Glasgow gi Commonwealth Games ta silver medal phalak labi Sarita bu thaga pa phongdok lagna Kendra Suda National amadi international ki thaga sanora ki aputholi ba mayai lambi sports academy hena sakhona na ba hona na ba lakadari ba sahi lising ani tara mga phawgi manungda judo amadi boxing masana gi international gi thakta sanaba yaba dakar oiba masak sing pinanam honagani haiki District Sports Association Bisnupur Sindana Bisnupur Mini Stadium da satariba first Widrong Pisak Memorial First Division Football League king sana ki bahan background da KYVO kunpamna NEYO ning to khombo goal amasuno da maiti ba pikre ani suba ground ni sana ki ba mari suba D Masbi Kabui Memorial Super Division Football League ki match da FC Moirang na amo pha Moirang ba goal amasuno da maiti ba pikre
District Sports Association Kakching National Association Sigi Playground da Tim Nipana Saruk Yatro Sathari Bataramato Suba KSS Lehau Debi Memorial Tarahum Suba Super Division Football League Tournament King Asi Sanaki match the Kakching Football Club Kakching Amadi Social Welfare Club Waikong Golamata Sarmangam Dana Draw Sakre Visnupurgi Mepram Rakeshna first inter-district bodybuilding contest ke junior ke title lokre All Manipur Gymnasium Welfare Association Sinduna Kurai Popular High School ground da Nupi bodybuilders ohum yauna punna bodybuilders ni putar una saruk yaduna first junior senior master women inter-district bodybuilding championship pangtokri senior ki title na Impal East ki SS Bungchana takre Impal West ki Marangthem Ranjit Impal East ki Kongbai Lakpam Revitana nupa amadi nupi ki master ki title lokre Kasi pam ki ba state cabinet mi pam na Tamelong district ki manung sanba Nonebu subdivision ki thakta ongkat padaya ba pi ki bagloina na national amadi state award phangla boza singi service extension tawbadasu ayaba pikre si minister okrami bobina CR lauduna pangto ki ba cabinet ki mi pam asina ukhul Tamelong Chandel Bisnupur Jirabam amasung Surasapur sagaliba district sports complex ki progress singsu review tawki hari hojik kasi no mai okiba ai ngasagi pau pizari ICAR Lampet Party ki pama pau gi matungina ngasigi khwaidagi sakiba se Celsius degree kunthamathoi dasmik mapani khwaidagi inkibana Celsius degree kungani thoi dasmik ani oiki aduga nungchiti yawbesing manili chang ayukta chada marifu taruk oiki numijingu matungda chada marifu oiki longju gi sang millimeter taret dasmik mapan oiki losilak pada mo ba pau amukana bizari ILP chanahna ba khongjang changsilingai charakta saktak se yaudana changlakpa mioi kungamari ILP gi students wing na fare Saya segi Independence Day Toromda Manipur Police ki personnel tarukta President Police Medal for Distinguished Service ki award ama yauna Indian Police Medal for Meritorious Service pinana ba lauthokre amadi kokilal hobani tingaba signa sel gi demanda Imphal Josanpur chen mata ta winger ma driver yauna phajin khibadagi ungkutha taruk ki tudem lambi ban kokre ISTV ki pawmi yang tabiri bersing amakana kurung jari